Baba yu mwema. Njoni muone 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 Baba yu mwema. Baba yu mwema. Njoni muone Baba yu mwema. Alo. Njoni muone Baba yu mwema. Abasangwa mureke tuwe nkabigira hepfo, hanyuma Elizabeth natambuke abandi twigire hano. Tuachie wageni kwere ko nibo bavuye kure kidogo iminota 5 twibagiwe kubahereza umwanya. Wageni tuwapee dakika 5. Musiende mbali, mubabe hafi. Keneye kugira umanze abafite utuzi menga bamutuze, hanyuma tuze gutarama. Ahari ngaho ni baguheze mikrofoni. Atanena kidogo, wampee mic kidogo. Kuna wageni wengine nao wapi? Maliza mwendo salama. Andiamo di la sera, sta la gloria della Siba. Appellare della Sambre e Tro.
Maria Tande Menaga. Haleluya. Marida Tessa la graia le lotte d'Ariana.
mikono. kandi izo ntwari zanejeje Zitwaye neza mu kibuga kandi izo ntwari zanejeje zitwaye neza mu kibuga kandi izo ntwari zanejeje zitwaye neza mu kibuga. Bwana sifiwe. Haleluya. Papo. Timoni wingi vitu turimo gutya. Ukiona tunafanya haya. Ibingi vitu turimo uko. Manuri mwiza ibihe umuntu tumwe imbere yawe titwawugereranya imyaka myinshi watubereye isabato nziza manuri mwiza ibihe n'ibihe umuntu tumwe imbere yawe titwawugereranya imyaka myinshi ahandiwe watubereye isabato nziza manuri mwiza ibihe n'ibihe umunota we tumwe imbere yawe watubereye Mana we isabato nziza Baba we manuri mwiza ibihe n'ibihe umunota umwe imbere yawe titwawugereranya imyaka myinshi watubereye isabato nziza Mana we manuri mwiza ibihe n'ibihe umunota umwe imbere yawe twawugereranya imyaka myinshi watubereye isabato nziza manuri mwiza ibihe manuri mwiza ibihe manuri mwiza ibihe manuri mwiza ibihe watubereye isabato nziza manuri mwiza ibihe n'ibihe watubereye isabato nziza manuri mwiza ibihe manuri mwiza ibihe n'ibihe baba manuri mwiza ibihe manuri mwiza ibihe n'ibihe manuri mwiza ibihe n'ibihe watubereye isabato nziza manuri mwiza ibihe n'ibihe watubereye isabato nziza manuri mwiza ibihe n'ibihe watubereye isabato nziza manuri mwiza ibihe n'ibihe umunota umwe imbere yawe twawugereranya imyaka myinshi watubereye isabato nziza manuri mwiza ibihe n'ibihe manuri mwiza ibihe manuri mwiza
watubereye abakozi bawe Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe watubereye abakozi Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe watubereye abakozi Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Gwino ibihe n'ibihe
Hallelujah. Mwenga bashaganye ibiganza. Amen. Hallelujah. Mubishaganye gutya. Nyosha mikono. Mubishaganye gutya. Tingiza mikono. Wumve neza uko ukora itawa. Hallelujah. No. Yesu mwana. Tugiye kuzenguruka hano. Tunataka kuzunguka. Tutaanzia huko. Mu buryo bw'umwuka kwa kiroho. Tugiye gutanga uyu munsi si tariki ya mbere. Leo ni tarehe ya kwanza. Tugeze ku itariki ya nyuma y'ukwezi kwa 12. Mpaka tarehe ya mwisho Disemba. Yiyi 2026 tutangiye. Mwaka huu ambao tumeanza. No tugiye kuzenguruka uyu mwaka. Tutauzunguka. Tubwire Imana ngo Mana. Tutaambia Mungu. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Daudi yabivuze neza. Daudi amesema. Yaravuze ngurango si nyuma. Umenizingira inyuma n'imbere. Mbele na nyuma. Turazenguruka hano gutya turagenda gutya. Tutazunguka hivyo. Kandi turabikora inshuro 3. Tutafanya tugenda gutya tugaruka tubone guhekerana. Muzenguruke kiriya kintu kitakemutse muri uyu mwaka. Shida ambayo haijatatuka mwaka huu. Ubwira Imana ngo Mana. Ambia Mungu. Ahantu hose uzoza ukandagira. Mahali utakanyaga. Uzubwira Imana ko ndagenda nashiraho uburinzi. Ariko muzi iyo umwanzi wawe aje kugutera akagwa muri yambushe. Najua adui akikuja kupiganisha ana mtezo.
Kuna wale wanajua hiyo. Tugiye kubwira Imana ngo ibunaka. Tutaambia Mungu mahali fulani. Ibunaka. Mahali fulani. Imana ngo yabwiraga Elisa ahantu hose abanzi baturutsaga iki. Alikuwa akimwambia Elisa mahali. Tugiye kubwira Imana ngo ibunaka. Tutaambia Mungu nawe washira uburinzi. Weka ulinzi. Kugira ngo uyu mwaka dutangi. Mwaka huu tunaanza. Tuwe dufite imbaraga z'Imana. Tuwe na nguvu za Imana. Nyine gutyo. Taendelea hivyo. Turagenda gahoro gahoro. Tutaenda pole pole. Ariko pana abandi bazo bagenda akasa nkuri mu mazi. Pana pole pole sana. Kandi nzi dushaka abantu binjiri kwa maji. Hakuna kuingilia katikati. Abantu abakeneye kuzenguruka binjiri. Wale watazunguka wapite mbele. Tutaenda hivyo. Gacura. Rumenge wamuje imbere na Ruvugo. Wewe ugenda usenga gusa. Usengera uyu mwaka twijiyemo. Uzenguruke mu buryo bwo kwizera. Mwihute ntiyagira abasigara inyuma. Aló, aló.
Joni muone Baba yu mwema. Abasangwa mureke tuwe nkabigira hepfo, hanyuma Elizabeth natambuke abandi twigire hano. Tuachie wageni Kwere ko nibo bavuye kure kidogo iminota 5 twibagiwe kubahereza umwanya. Wageni tuwapee dakika 5. Dakika 5. Musiende mbali, mubabe hafi. Keneye kugira umanze abafite utuzi menka bamutuze, hanyuma tuze gutarama. Ahari ngaho nibaguheze mikrofoni. Atanena kidogo, wampee mic kidogo. Kuna wageni wengine nao Zitwaye neza mukivuga mani zatuzone abaiste. Mungu atatuletea wakina Esther ngo birengagije ibyisi byose ambao wamezarau ya ulimwengu yote, ngo bamenye cyabajanye bwana, akajua kile ambacho kimepeleka. Ni kuri mu kwirengagiza kubera icyo ufite kiri mu mutima wawe. Najua ni nini ambayo haufanyi kwa kile kinacho koroni mwako. Ongera nawe tuzamure Bizima naye aingie biturangiza na baadaye wao umutima wawe gusuga umubwire ariko ngo mvimbe moyoni mwako ambia Jericho toka mbele. Uyu mwaka twinjiyemo mwaka huu wa 2026 ubu mwaka wa authority, wewe mwaka wa authority, umwaka wa kuamurisha, mwaka wa kuamurisha, umwaka wo gutegeka, mwaka wa kuamurisha. Pima mukivuga abandi bakiniyemo iyo bigeze hano mugabanya amafirimbi, jaribu kupunguza volume kugira ngo dutambe uzawumva n'imigere ko yakubita, tusipige nduru sana. Amen. Yemwe twega tukiri bato, abantu bari hano bakiri bato, sisi ambayo mureke gukoresha imbaraga tugifite, nguvu ambazo tunazo tuzitumie kwa kumwabudu. Kuna wakati itafika, haraho bizagera ukaza wifuza, kuna mahali kutafika usipate nguvu hizo. Utarwaye ufite n'amafaranga, wewe si mgonjwa na uko ariko kabura n'umwanya wo guhimbaza Imana, unakosa nguvu za kumwabudu. Zababwira muzamubaza bene wanyu bari hano, uliza wale wako ngambo. Harababeshejweho n'izi za YouTube gusa. Kuna wale ambao wanafuatilia tu kwa YouTube, bakeneye gusenga ariko nta mwanya, wanahitaji muda wa kuomba lakini hawana. Turangira umukunga bene wa wundi, piga kibodi hivyo ya kuingia kwa mwaka mpya. Wamudusendekeza nyine kwa unyenyekevu. Waliona Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. Waliona Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. Haleluya. Waliona Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. Waliona Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. Waliona Baba, Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. waliona Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. abafite Yesu na watuzi bwabo tuzasira.
watsinze wagendanye natwe Yesu ishimwe rinuzuye umutima Yesu warakoze wakinze y'amarembo y'urupfu Yesu warakoze ishimwe rinuzuye umutima Yesu warakoze wakinze y'amarembo y'urupfu Amunga mina bomea kengea sasika dumama wakinze y'amarembo y'urupfu Yesu Baba. ishimwe rinuzuye umutima Yesu Uzangeli wawe Mungu mwenye nguvu we. hano uyu mwaka tujye twinjira uyu mwaka twinjira ibintu byose byagikwamye bihamurwa n'izina rya Yesu ibintu byose byaringamye bikurweho n'izina rya Yesu ingami zose
asifiwe. Amen. Muhagarare gutya. Tuendelee kusimama hivyo. Hari ikintu umwuka mbwiye. Kuna kile Roho ameniongelesha. Tegeni sikio. Pastor dushakira agakayiwa. Pastor, Ahantu bantu bafite agakayibe na kakagasuku. kama kuna yule ana Ndagafite. karatasi. Mumbe hano kino kintu bwana Leteni asifiwe. karatasi hapa. Wele simana ishoye. Tumpe Bwana utukufu. Ukuvuga ko Mana. nubwo biza gutwara umwanya ariko turabanziriza abari hano gutya. Hata uchukue muda, Hanyuma tutaanza na n'abandi hawa baragenda kwa. bandika. N'abafite n'udupapuro n'amakaramu Na bandika. wengine wataandika wako na karatasi na kalamu. Uruvugo ari he? Ruvugu wako wapi? Okay. Hanyuma murabona bene ututundu udupapuro dutuna muza mukora iyo muhamukora amatora. Naona tu Ya, ndi karatasi hino. tunaandika tukifanya uchaguzi. Shanyura hano. Ngwino mufashe rume. Mushanyura udupapuro tungana na tujya dutoya twa Fanya tukaratasi tudogo kama mnaandika. Icyo tugiye gukora umwuka mbwiye ni iki rero. Kile ambacho tunataka Buri muntu kufanya. wese Kila utazi mmoja kwandika wetu. mu mwandikire. Na mwenye hajui Kugira ngo no mtamsaidia. mugisha ntumutamba. Baraka hizi sikupitie. Urafata kara agapapuro gatoya baguhereza. Utachukua karatasi hiyo. Numara kuri akangana ugacore mu izero. Utaandika sufuri. Ugacore mu izero riri empty ritari mu ikintu. Utaandika sufuri kwa karatasi hiyo. Numara ukabike. Kisha utaweka. Gusa mwese ni murangiza twese Nyinyi tubazo wote twandika. mkimaliza. Muzana amakaramu twe twandike vuba. Na deacons waendelee kufanya kazi Twese hiyo. ni tumara kwandika ariko gaturandika hano tugira ngo duse dusirinde Kila mmoja gatoya. ataandika. Abandi nabo habandika. Niturangiza kwandika. Tukimaliza kuandika. Twese turatuzamura gushya tudusengere. Tutainua na tuziombee karatasi. Ejo mu gitondo asubuhi kesho siku itariki 2 tarehe 2 buri muntu wese azandike muri ka kavide ka gaserikire kila mmoja yanditse ataandika kwa sufuri indani hari indani muri serikire ndani uzandikeho ikintu wumva ushaka Imana izagukorera utaandika kile ambacho unahitaji ejo kandi uzandike kimwe utaandika kitu kimoja niko Imana yambwiye niba wandika 2 zose uzabibuza usiandike vitu mbili uzandike ikintu kimwe muri muri A0 sufuri kandi ico kimwe Imana kirambwira ngo ico kimwe kimoja hicho kizafungura izindi nzira zikifungura. Hallelujah. Gusa kubera ko muri aba kwa sababu nyinyi ni wa mugasaba mukaba bene wacu mnakuwa ndugu zetu timuza mwumva ubuhanuzi hamuitiki wanabii ari ejo lakini kesho muzabe apurike kesho fanyeni hivyo muzabikore mu kwizera kwa imani fanya hivyo ico kintu uzaba wanditse indani hariya ambacho utareka siri yako habe n'umugabo wawe n'umugore wawe hata na bibi na bwana basioneshane ejo kesho kiki andikiyo kesho sahi hari chimani zako kuna kile Mungu atafanya muzana makaramu chukueni karamu na karatasi karatasi uko bikorwa nuko utaandika sufuri kwa karatasi hii exactly